Шавынбекех Шубашкар арена пыр керменде наци кухнен регионзем хушинче тараватлы Чувашин фестивалі эртре. Оның программинче республикари абачимиш хадырлеген сен кураве, ысталы хомырдове, конкурсы дыратны чимиш сен хытлаве, Шавынбекех маштырлық сехечезем наци абачимишне хадырлесенебе шоу бульче. Тараватлы Чувашьен елана гене фестиваль. Унын тіллеве наци кухнин терлиенлихбе буянлыхне анлы сараси. Абачимеш хадырлесин, она сиделхинеларда син, эмерзем хуши тересленне уйрымлыхесене упраси. Шагынбек ымырдура чи булдарулы сен ятесем чападухаще. Ядарласа уйрны вырында вучах чертне. Кывай чинди хуранра кагай шурби бишет. Экономика форумне худшыннахыназем ешла вишерлитр вариабат пурне дешетмелле. Терледеслешимеш куш алжырамалық. Пуян сыйбатулна толық сыделсен уриявына темеле. Омырдыва худшынаган вунигі команда Чувашьен чынныбехте тараватлы кене энендересі жынды бушать. Шербирен келіне ушкан ыйха чуғатсақ кымага умынже дырмашына. Цивильский райпоященезем паян шагынды уявай терлі абачимес изегелі хуплу, тулдармаш, юн колбасыве, шүрбе, тада үтті кугылзем, тада ашран жеріне тірлі шимешсем. Паян ирхине гнабытеме бұшланы бір хамыр туслы ешпа іштерсембе. Икере ирде тұрза, паян специально жерде мұршақ уявали. Уяврай бір вишімі шул құтшынат бір, яланақ комылба құтшынат бір. Николай Уездный аста тюрепілдерні дырық, кычалхи конкурса худшынаганзен хуран куклип жерсе мыртмалла. Шел республика дулашындизен Мускавбай пхюрен келіне остазем гына, шак Чуваш наци шимешне пжерме вренеиш. Узбекистанран, Казахстанран, Турцирен, Азербайджанран тада Пермба хузандан кетне хынасем, шулук шибысы кебе, е пандемия була тест вахытра барсал грейменнебе шидеймен. Шорықшандалық шагилеме вараху прама чермандарать паллах, анжах ергелючесем куншан пашырханмаще. Пызык стазем хадырлене абачимеш, астивзе пахма браганзем хушинже тухумрах салансапеде. Шендерючесене палыртны жухне, шеремиге чулашитмен юниорсене тада профессионалсене уйрымын хакларыш. Візем ыттын кемел тада похыр медальсене дипломба парнене тивешрыш. Гран-при Хамр республикарах юльджи. Чувашьенгларым вали Марина Корягина, Татьяна Самсонова, Виктор Сипанов, Владимир Синдеев.